Dobar dan, drago mi je zbog ovolikog interesa, ali ovo je zaista jedan od redovnih sastanaka koji u ovom i onom formatu održavamo stalno. Prema tome danas smo se našli razgovarali o svim stvarima koje su u ovom trenutku u Hrvatskoj aktualne, gospodarstvo, korupcija, odnosno borba protiv korupcije, funkcioniranje pravosuđa, dakle sve ono što čini politiku i sve ono što je odgovornost politike. To je sve. Da li mislite vi nešto formalizirati? To je konkretno. Dobro, da li mislite sad smo godinu dana pred izbore formalizirati zajednički izlazak na izbore, nekakvu zajedničku političku platformu, šta to vi nudite biračima godinu dana pred izbore? Kad ozbiljni ljudi, ozbiljne stranke razgovaraju, onda i riječ i ovakve geste i sadržaj tih razgovora znači neku vrstu obaveza. Znači, to traje već godinu i pol dana. Kad će biti izbori, to u ovom trenutku ne znamo, ali znamo šta je sljedeće. To je glasanje o proračunu. Najavljuje se još jedan disfunkcionalan, štetan proračun za Hrvatsku. To je također jedna od stvari o kojima smo danas ovdje razgovarali. To je pred nama u roku nekoliko tjedna. Znači ništa nećete potpisivati? Mislim da sam odgovorio. Tu smo, radimo, razgovaramo aktivno. To obvezuje, tako. Rekli ste da ste pričali o mikrokorupciji. Kako tumačite situaciju u HDZ-u s obzirom da sad po medijima čitamo da je novac koji je Barišić, kad je bio već pod optužbama, donio u stranku, da je to spremljeno da je naknadno taj novac prebačen u državno odvjetništvo? Ja ću probati ostati dosljedan onome što tvrdim cijelo vrijeme. Dakle, spekulacije dolaze iz istrage. Konkretno iz USKOK-a, ne da dajem komentare, ne znam kako sam kolegama. To sam pročitao u novinama kao i vi. To djeluje skoro nevjerojatno, ali na tome ću se zadržati. Dakle, mislim da je hipotetski odgovor na vaše pitanje u normalnoj demokratskoj stranci nemoguće. Da se tako nešto dogodi. Da netko dođe sa torbom novca izvana, bez obzira bio to stranački blagajnik i da onda to netko u stranci pospremi u stranačku blagajnu. Dakle, meni to djeluje nevjerojatno, šta je istina ili ne. Kako ćete se ponašati ako Sanader krene u službenu proceduru za skupljanje potpisa za istražno povjerenstvo za poslove šefstva? Treba mu 10 potpisa. Hoće li netko iz vaše grupacije dati potpise? Mislim da je to potpuno irelevantno, to je posao za policiju. Ako tu ima ičega, to je već u ovoj fazi ove političke trakavice koja traje, političko-pravosudne trakavice koja traje tjednima, to je posao za policiju. Mislim da se time Sabor u ovom trenutku više nema šta baviti.